Denis Ljubović, podpisali ste pogodbo z Domžalami, prišli ste še danes, kakšni so prvi vtisi? Pa sviđa mi se sve od ambijenta, od kluba do svega i plan znači, koji imaju što se tiče te Europske lige da prođu što dalje i planova koji imaju za prvenstvo, sve me to privuklo tu i odlučio sam se za Domžale i za sad su stvarno super dojmovi. Zjutraj ste že upravili prvi trening, kako je ekipa, so igralci? Pa dečki su dosta mladi, sve mi se čini, mislim nije da sam ja star, ali većinu su mladi dečki, još ne znam, nismo radili s loptom, radili smo neku snagu i to. Tako da mislim da će biti dobra ekipa, čujem po drugim pričama od drugih ljudi i drugih dečki. Nadam se što boljem plasmanu i u prvenstvu i u toj Europskoj ligi da doguramo što dalje. No imao sam priliku igrati protiv tog kluba, ta Astra, i mogu reći da smo dobili sigurno jednog od težih protivnika. Prva tekma bo v Domžalah z Astro 4. julija. Kot ste rekli, težak nasprotnik, je pa premagljiv. Pa gledajte, prva utakmica je tu, mislim da je možda to mala prednost za njih jer mi ćemo se skupiti, dosta ima i novih igrača i svega i bilo bi dobro da je prva tamo pa da se jednostavno tu stisnemo i napravimo što bolji rezultat, ali nadam se da ćemo odigrati što bolju utakmicu protiv njih i da ćemo proći dalje, da tamo pobijedimo i gotovo, nema drugi. Kaj lahko poveste o tej ekipi Astre? Pa imaju jako eksplozivnu ekipu, sjećam se, dosta su fizički jaki, eksplozivni, drže se te discipline, taktike i taj jedan crnac je u sredini, znači odličan igrač i sigurno neće biti lako, ali nemamo druge nego moramo pokušati pobijediti. Sem ste prišli iz Zadra, vaši osebni cilji tukaj v Domžalah? Pa da, došao sam iz Zadra, borili smo se znači, za opstanak, na kraju smo se izborili i planirao sam tamo i ostati dok me nisu nazvali ljudi iz Domžala i dok mi nisu stvarno konkretno nešto ponudili i svidjelo mi se stvarno sve to što su rekli što se tiče kluba. Nije to neki veliki novac, ali je privuklo me to što su znači, kroz priču i kroz taj njihov plan za dalje. Koliko poznate slovenski nogomet? Pa jedino s pripremnih utakmica, uvijek idemo u Sloveniju na pripreme, kojeg god klubu sam bio, uvijek tvrda ekipa, dosta jaka i sve i ne znam, mislim da je Slovenska dosta slična Hrvatskoj ligi i da tu neće biti problema. Najlepša hvala, srečno. Ništa, hvala vam.